okushaba kwerizoba akashozerharo akanisa ya St James Cathedral kwayebembirwamo Bishop Komzare Ogo the Very Venerable Reverend Canon Nathan Bobs Mwesije owasima gavumenti ya Uganda na munonga abashaho abokorana man bakareba ngo barwanise n'indwara y'Ebola. Oburebuzi bwa nkore bwemerize emirimo etari emwe n'emwe ahabwa endwara egi ekanisa erizoba yabasa kwera. Namukunkore ninkwata Gideon no mungaro ninkwata abantu mungaro nshemero namwe no kwirra kugarukire byo hata mwe twirizoberi omuntu yatuburra yaba lead ya sabito mushogwe yagira ngo ebikorwa bitu omushana gwito kuturugamu gubeno ko gwaza gutyo mbantu izarya mukabarisimu nabwo icyo nyenda kusibarahanga nambwe na hata na bishop ariyo na teka kugira amarisaga agasibwira tatiro mikono nza kwerunda n'amasaba dikoni ahadinare nka hata gakashaka nka rwentanga nka rubare gona gaza kwerunda nda hati atoho mukono murundu gumu ngomushana gwawe guzwe omumisho g'abantu ekicweka kya kabiri kiri kukigira ngo emicwe yeitu emicwe yawe emirungi eine kurebwa. We have to see the good works in you. Twaza kanisa ya St James Kachika Church of Uganda abakazi 12 batahibwa omukibina kirigita abakazi abakristayo echa Christian Women Fellowship. Tasya mukibina cy'abakazi abakristayo buriwezi wakora mu izina rya Tatito n'iryo mwana. Abahecinde namwe nyinshi ejande kirehone kanisa. Ya kanisa ne kuri abakaza bakabandi bakora umurimo gwa hanga bakarukuruha yaba abantu bamanya yaba tibabamanya they made sure ngo umurimo gwa hanga gwakora ukishanga munonga no komera tanda abagore bitwa baje abatahibwe rizoba kugira ngo bekwaseruhanga icyo kubanza kandi baburire njiri eyamazima n'amahwizobere kutari umukibina cya Christian Women Fellowship nasimarahanga munonga kandi nakikunda nzagumiza muri nkoro kwa mukama kuburire njiri icyo kikuru munonga omukorogo gwebembiramo omurisa oburisobu Reverend Amon Tebek. Nyizima munonga ekanisa yitu ya Kachika n'aba old members bona abatwasize okutebekaziza omukorogo abwati BWS ni Senyomo Gideon na Susan Chalsima.